day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bus Gunung Aceh. Ya, kita sedang berada di kawasan yaitu Jalan Lampung Melabu ya. Biasanya bus-bus yang baru saja keluar dari terminal Kota biasanya mengambil penumpang di sini juga, yaitu seperti bus Kikaji, Harapan Indah, dan bus Armada Indah ya. Itu sudah lewat satu unit simpatista pembukaan tadi. Ini yang kedua yaitu bus PO ya, perusahaan otobus, yaitu Putra Pelangi. Ini keluarnya jam setengah 9 malam dari Terminal Kota menuju timur yaitu Medan ya, ataupun antar kota ataupun antar provinsi. Di sini ada penumpang satu orang yang mau menumpangi yaitu bus Putra Pelangi. Ya, busnya langsung gaspol ya. Ya, disusul lagi oleh abang merah yaitu JRG PT Jasa Rayu Gumpung ya, langsung gaspol karena penumpangnya sudah penuh, berarti langsung gaspol ke arah Medan. Ya, disusul juga oleh bus Kikaji. Biasanya Kikaji berhenti dulu sejenak di sini mau mengambil penumpang. Ini bus Kikaji terbaru ya, yang sudah hadir di Aceh. Ini ada gambar juga, yaitu ini para cewek-cewek juga ikut menumpangi bus Kikaji. Ini arah depannya ya. Itu ada nampak satu unit bus, yaitu bus simpatista Volvo ya kalau nggak salah. Ya benar, ini Volvo ya. Sudah lewat juga satu unit. Berarti langsung mengikuti, yaitu mengikuti simpatista ya. Di arah belakang simpatista yaitu satu unit bus Kikaji. Di sini ada bus Pertamina yang sudah pulang ya. Ini ada satu unit lagi yaitu simpatista, langsung gaspol juga. Ini simpatista Renosto ya.
Nah, kita sambil menunggu bus yang keluar dari Terminal Kota, kita juga review untuk tangkinya ini minyak sawit. Itu sudah hadir juga jam setengah 10 malam ya. Satu unit BRG lagi. Ini udah 2 unit keluar dari Terminal Kota di malam hari ini ya. Biasanya 4 unit keluar dari Terminal Kota, itu dari Aceh menuju Medan. Ini ada 1 unit bus Kurnia yang disusul di belakang oleh bus apa ini, kalau nggak salah armada Indah juga. Ini benar 1 unit armada Indah. Ini ada beberapa penumpang yang sedang menaiki Kurnia ataupun bus armada Indah ya. Yang di situ ada penampakan 1 unit yaitu Putra Pelangi Nostop ya, sudah 2 bulan. Ini ada beberapa unit Kurnia sama armada Indah lagi mengangkut penumpang ya. Kurnia juga ada kasual juga. Ini armada Indah lagi menunggu penumpang, ada beberapa orang di sini. Lewat lagi 1 unit bus Harapan Indah. Ini duluan daripada bus armada Indah ya. Ini ada 1 unit lagi disusul oleh Putra Pelangi. Ini yang paling terakhir yaitu armada Indah di arah belakangnya.